Hallo julle, ek hoop alles gaan goed. I hope you are well. Vandag gaan ons werkwoorde oefen. Today we're going to practice verbs. Nou, kom ons begin met wat is 'n werkwoord? 'n Werkwoord is 'n aksiewoord. Dis so slaap, spring, kruip. Let's start with what is a verb? A verb is an action word. Like sleeping, crawling, jumping, playing, sitting. Nou, ons gaan hierdie 2 keer herhaal. Elke keer gaan jy die woord sê na my. Now we're going to practice this 2 times and you're going to repeat the words after me. Are you ready? Okay. Sit. Staan. Slaap. Speel. Loop. Hardloop. Eet. Kyk. Baie mooi. Well done. Now we're going to practice it one more time. Are you ready? Okay. Sit. Staan. Slaap. Speel. Loop. Hardloop. Eet. Kyk. Baie mooi, well done. En baie dankie en ek hoop julle het 'n lekker dag verder. I hope you have a lovely day further. Totsiens.